Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату бародари азиз. Иншаллоh ки соз ҳастин, хуб ҳастин. Худованд ҳар куҷои бошен, хуб бошен. Бародари азиз, аввали аввал хоҳиш мекунам, аввали аввал ба хотири ҳамин моддате ки дар шаҳри Турсия мақсад кор фаъолият мекунад, аммо мутаассифона як ноҷавонмарди тоҷики хидмохиста рафта мақсад ана дар кӯча мемонад. Не ки ҳамин модар боро дастгирӣ мекунад, чӣ мекунад. И ноҷавонмард мега мо як касе шинос дорем, чӣ дорем, билет мегирем. Турсия мегӯяд ки ҳаматон ба доллар кор, мақсад доллар чи ойлик метиҳад, ҳамаш чи ба долларай. Ай апа пула метиҳад, и одам ҳаминҷо мебурад мерав, и дар кӯча мондагӣ апо дастгирӣ мекунад, авқотш метиҳанд, чиш метиҳанд. Аммо мутаассифона чӣ мекунам, хоҳиш мекунам ки мардуме ки дар Турсия медонам ки тамошо мекунин ё ки ҳаминро мешиносен дар киҷои бародари азиз, ҳамин номере ки дар поёни аймаи дар ҳамин дар WhatsApp мо илтимос муроҷиат кунед. ҳозир ман апара занг мезанам, хитон бо гӯш мекунед ку чӣ меганам, мега ҳамаша хитон гӯш мекунед иншаалло. Фақат дар шумо чун як талайк монед, поделиться кунед. Ассалому алейкум апа. Сози апа, хуби, саломатӣ хуби, иншалло ҳама хубай. Апаҷон пешакӣ мегӯм то мақсад дар камера ҳастем, записит кестем барои ҳамун видео ки бародаре гуфти дар шаҳри Турсия ҳамун Истанбул мегӯем фребтон кард. Номаш чӣ апаҷон? Рахматов Ҳамза Саидаҳмадович. Ам ки ай киҷои Тоҷикистоне нагӯ? Аэропорт Душанбе. Бале, бале. Фаҳмида ки одами вақти одамое ки вақти мошенник бошад никогда мақсад бародари азиз ира фаромӯш накунед ки одаме ки мошенник бошад вақт ҷоша намегирад. Не ки дар паспорт чикали ку зан айтихча дига ҷо гирифта буд, зана ки ман паспорте, аммо паспорти тоҷикида, паспорти тоҷикича бо беақл вақте сурат гирифтааст, роӣ кардааст, дар ҳамун бача ки зана камбуд ма карда будам, ақиқи бештар наистагӣ ҳама паспорти тоҷикӣ адреси наистагӣ кадом территорияи ноҳияи ана ном фамилияси хеле мада бо роӣ кунем. Ман иншоалло дар экран мемонам. Ана чӣ хешиди ҳамин сабаб, чӣ хешид мақсад чӣ қатиш мишоз шинос шидин, чӣ дар ҳамин мисол дар Истанбул? Ман Истанбулда гостиница Париж гостиницаи тоҷикода кор мекунам. Муфтари якини гостиницаи мо дар мондан. Шинос этажи ман дар комнатаи мана тоза мекардам ва шинос шидам. Ва гуфтам ки ман Тоҷикистон мерам дар ҷо, гуфтам ин билети арзон оптатсиян япа, гуфтам оптатсия дусозад. Ва гуфт скидка рафтеста, гуфт 415 доллар дадам, туда обратно билет гирифта метиям апа гуфт. Ва 420 доллар додам, 5 доллар гуфтам чой харидчи кардам. Ва ҳамин кати мегӯм кай нишон теп билети мара мегӯм нишон наметиям, мега ки авиакаса мехмонӣ рафтай. Шинос мехелиштам баҳона кардан ҳамин кати чанд қаши кора, чанд қадарши? июнда. Шумо як моҳа карда шумо мерафтем бояд Тоҷикистон меомадем? журналистагӣ дидем ку мана фан кадеста. Ман гуфтам хебуш пули мара те гуфтам микати гӯи шиду мана чор меда партов кӯчада мо бозора мекунам мана айчор мегира апаҷон кӯчада мондан хехе ҳам борон буд ошносода гуфтам ки ҳамшаҳарай дар кӯча намона гуфта бо ҷоям айхона чикадем бо чун мана чор меда партов бегӯям ку камбағала дар болои шутарам саг мегазад нигоҳам қабул пул гирифтааст бо дар кӯчам бо дастгириш кардиян. Субҳаналлоҳ. Хей апа ба мо туркода шарманда дидам. Ин турк дугона мега ин тоҷикои шумо чӣ хеле мекунад? Субҳаналлоҳ. Дар ҳамин Россия ҳам ҳамин хеле тоҷикои ҳамин любой стройка любой ҷо ки фреб мешавад мере ҳамин тоҷик бригадира ягон калонай тоҷик фақат фреб мекунад. Ман ду заҳира дорам, ҳар камеро чина када як оили ки мо турсияда оили камтара 400 доллар додам кӯдакода пул накадам билета гирам кӯдакома бинам айгучо ҳаққи кӯдакома хурд. Чанд сол Тоҷикистонда нестем? Наздики 3 сол меша. Чанд кӯдак дорем? Чанд фарзанд? Ман ду духтар дорам. Агар хона гирам гуфта омада инҷода кор мекунам ки хона гирам
انشالله میشه. خداوند خواه میشه انشالله زیغ نشین. همین خداوند اگر راضی باشه همش میشود. خب پاجان خدمت دالسی ویدیو رو با گپ میزنم همون صورتاشو چه در واتساپ ما ابر برامون کنیم مثلا چیکار من انشالله که ویدیو انشالله چینی بعد یک سال یا کنیم میبره. خب خداوند اگه جو تاجیکستانه خب خداوند اگه جو تاجیکستانه شهر تو بله. خب الله نگهبانتان باشه. خداوند هر جای باشه نگهبانتان باشه. خب برادرای عزیز خودم خیلی دیدین که مقصد انا چی نام داره صحبتی اپا را خیلی گوش کردین. این اپا در همون تاجیکستان استانبول در گستیسای تاجیکا کار میکنن. بورچیست بگیم کار تازه میکنن چی میکنن. ای مقصد حرامی که هست صورتش همجا من میمونم صورتش این همجا زندگی کرده چند خیلی دیده است تاجیکای زنکوی تاجیکی ماش خیلی بودلیل میسه اوقاتش میکردین میدادین خیلی دهمی مقصد تاجیک چخیله بعد دیگه مقصد گفته چخیله تاجیک با تاجیک صحبت میکنه که من تاجیکستان برم باید گفته است که یک کسی شناسه مقصد خیلی زنکو بیرون نیستون را یک کسی نمیدون با زبان هم مقصد ترکی را ایس $4015 افته تو ابراد نش اونجا ما نایستگی داره ایش اگر کشا اینجا میمونم شا انا $4020 خفته 5 اگر جکون چی میخره گفته چوی رحبلی میکنه چی میکنه اما متاسفانه این سوم گرفته است بهانه کرده اگر کسی نسازی در این جای در اون جای تاجیکی خودمون افته خلاصه فریب کرده گشت است تا دو دست گپا همین ورمه بود در کوچه موندگی اگه کسی برام از دیگه فلان بود در کوچه مونده با اپا زنگ زده است اوقات رویش کرده چیش کردین دستگیری هم خود دستگیریش کردن چون اسپیسش کردگی همین خیلی مقصد تاجیک با تاجیکان خود کردن این با یک کسیگر هم که فریب کردگی بوده است همسایه همیو زنگ داده یک کسیگر هم تام خمار افریقای گرفتگی گفتین در ترکیه. برادر عزیز باز هم میگم که همین همچون برادر من هم میخواستم تو روی اکران ببرای اما متاسفانه اپا مدت 2-3 روز میشه که در علاقه است کارام زیاد بدن امروز خواستم که ویدیو کنم برارم خواهش میکنم از تمام برادرها برای یافتن همین برادر من میدونم پلبوم تی ویدیو را تماشا میکنی خواهی که همین شرمنده نشه همین پولی اپا را بر بگردم و این ویدیو هم انشالله که او دلید میشه با همین خاطر برادر عزیز چی در کره است می حق یک صغیره او را میخری مادر 2 فرزند داره سر 2 فرزند یتیم داره اما حق یتیما را میخری خداوند اوش انشالله میگیرد. الله از همتون راضی باشه برادرای عزیز هر کجای باشین باز هم میگم نگهبانتون باشد و هر کسی که میشناسه همین نمره اگر کسی مونای و کسایی که بلیطای سمالیو در کار برادرای عزیز به همین نمره ما زنگ بزنین انشالله که هم صحبت میشیم بلیطای با نرخ دسترس به تمام تاجیکستان حرکت میکنیم با شما دسترس کنیم. برای خاطر برادرای عزیز از شما یگام چیز نمیرود برای پیشروی ما پروست لایک مونی پدریس که در کانال حتما پادشاه کنین. الله از همتون راضی باشه برادرای عزیز حرکت کنیم که همین مادر را دستگیری کنیم تا سومشه همین برادرم خیلی میگیم که ارشان خطاگی هر یک ایسو خطاگی میکنه که برادرش میگه ما هم نایستیم در واتساپ مرام جواب نمیتیه عموما زنگ زدن جواب نمیتیه برای میدونه که وجه نمبر شده هر کس دادگی زنگ زدن گفت چکنه این نمبر هیچ کاری نمیشه شاید که نمبر وجه علیش کردگی یا که میکشه وجه میپرتویش. الله از همتون راضی باشه برای دستگیری باز میگم که دستگیری شما برادرای عزیز یک یتیم است یک کم بغل یا چیزی که ما میمونیم یک یاردم است یا چیز این انشالله که در فرد روز قیامت دستگیری میشه. الله از همتون باز هم میگم راضی باشد خداوند برای کار نصیبتون گردونه و خداوند خانه خدا که هر یک مردمی مسلمان هر یک زن یا که مرد مسلمان آرزو دارد خداوند و خانه خدا نصیبتون گردونه هر یک تاتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.